Hmundang rualin Kolasib-ah World Water Day man ane. Kolasib District Legal Services Authority buatsaihin District Jail Titan Skill Development Training nimin kan bawrhsap John LT Sanga Chuan hawng. Bilkhawthlir Kuhva Chingtu duty te Chuan zirtawpni tlai khan dan lova Burma Kuhva phur motor pahnih an man. Clear to te chibei ule CLRAMHAKI kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zomang. Hmundang rualin Kolasib-ah World Water Day manania Khwalian District bawrhsap John LT Sanga Chuan Pvt.Ltd mishing adam kho chwa theilawa ro tui kholte tui renchem inzirtir te tui nahum haltura ramngo ven himle thingphun war cho tui wang har san thleng thei veng tu ani ti asoi. PhD Department malak in World Water Day pual hian Paris Hall a hun manania bawrhsap Chuan UN General Assembly ro manin kumsang khazakwa somkwa pathum atangkhan World Water Day man chanani ti asoya tui inchu wangin ramsang indawna athlen thin dan le tui na thatak khum hal thoi ani lo chuan tui inchu na wangin khovela hian boin lian chok athlen thei thu asoya ne Common World Water Day thupui inrem nan tui ti chu tui ren chemle tui na hum halkunga tharna athlen nge be sei thu soya bawrhsap Chuan lui pakhatin ram tam tak apal tlang thina wangin tui chu khovel ho sakna ram sang in introm ti asoya tui hi kan dam kho chhuana na thilpui mo ber te zingami ani angin tui thianglim man tur hiang na ro omlo Chuan tui in chuna awangin har sana lian zo ka thleng thei ti tui kholte tui inren chem zirtir na te tui na hum haltura ramngo ven himle thingphun war cho tui wang har sana thleng thei ve na konga mitin mo phurna ani ti asoi PhD Senior SDO Engineer lalongpuya Chuan Source Sustainability ti thupui mangin kalkhom te azertira tui thianglim niang nar om theinan tui manral le tingkhom in bukton angai thute tui na hum halle bolhlo pe film khurlo wanga tui tlan abolhlo theidan te tui ren chemdan le ro tui khol dan te atar langa heni pual tho hian nimin zingka ra khan PhD Department Kolasib Watson Division na thoktu te Chuan DCP satwal zola changin pakon thleng World Water Day rally an neya Waime branch sompariat na futsal tournament buatsaihin ane bokane. Kolasib District Legal Services Authority buatsaihin District Jail tangte Skill Development Training nimin kan bawrhsap John LT Sanga Chuan hawng. Bulletin chale thei tura jail hun mangmek titan an hun ol thatak an man theinan DLSA ro manin ezona tlak thiam thil zirtir na hun buatsaihin ani chu loma mati thu soya zirna chu top chin omlo ani angin skill development training kalpui chunga until zir chwate chu an mani ta na ezona tlaka an mang torin le an chung kwa le khotlang ta na mitangkai anni thein tur ani thu soin thahnem ngai taka zir torin jail tang te chu acha ani Kolasib SP pu David H lal thanglia na po in jail tang tan in siam thatna le khotlang ta na mitangkai ni thein tura thiam thil zir na hon DLSA ten bo sai chu tangkai taka mang torin du sakna a hlan bokani Kolasib District Jail a hian mi za somthum paruk om mekin mi pa za som paruk le mechia somni an oma skill development training hi kar khat otor ni in hemi chung hian puan throi pangpar khoi lume asiam le carpentry te zirtir na pe kani ang Bilkhawthlir Kuhva Chingtu duty Chuan zirtawpni tlai khan dan lova Burma Kuhva phur motor pahnih an man le a hei baka hian report an don bo zuin ni zan khan Kolasib-ah motor pali man le ani bokani Kuhva hi MZ04A 5606 Lalmun siama sai twal veng lai khal atangin bek zani somnga le MZ01K 9225 chana new champhai khal atangin bek za somriat manani a hei baka hian ni zan lam khan Kolasib lama Kuhva phur motor pali anom ti shain an han kala truck pati chumanin Kolasib police a hlan ngal ni a anu a motor dang pani po hi Kolasib police ten man le ni in thu kan dongani Vaireng te Kuhva Chingtu Cooperative Society ten Burma Kuhva rawa sumdona ti top andua
Vaireng te le a che vela Kuhva Chingtu te hian kumtin January le February thla vela chuan kan Kuhvathlir chhuat te an hral deuh vek tawh thin tih sawiin kumin sangni somni palia era chuan Kuhva hi a leitu tur ten dan lawa Myanmar lama tanga Kuhva ro tor ruk thina wangin an Kuhvathlir chhuat hral tur Assam lama an lak luna konga harsatna an tawh thin baka sum tam tak an choi bel thin ni in an soya hei baka hian an Kuhvathlir chhuat le sak thin tu Hmundang sumdong ten Kuhva hring hi an ron leingam talo ti an soi bawk ani hei wang hian vaireng te Kuhva Chingtu cooperative society te chuan dan lawa Kuhva ro an sumdon na hi ti top se ti hi an du dan le sarkar du dan ani angin vaireng te Kuhva ro sumdong tu zongzong ten an sumdon na hi lo ti top turin kan nge na he an ngen na hi ngai pui mo lawa Kuhva ro an sumdon na hi an kalpui lui zel ani chuan vaireng te Kuhva Chingtu cooperative society chuan Kuhva ro sumdon na hi a top theina atan an thiam dan angin ma an lak chunzom chhozel dona khwa le khwa u le naw in thenom khoven na a in mu thiam lo na a thlen ma nge yin Kuhva ro sumdong tu ten he kan ngen na hi khonga yamin ngai poi mo sak turin kan nge na ni ti in nimin khan thu chho an siam ngal bokani zirtawpni ni somni pahnih thlathum sangni somni pathum khan vaireng te Kuhva Chingtu cooperative society te chuan vaireng te Burma Kuhva ro stock na go down sang te chu vaireng te SDO civil Pvt.Ltd le vaireng te SDPO pulalunghne mate kai hruai na in en chian na surprise checking nei ani a he huna hian Kuhva go down go down here somnga pakhat bi chian nei ani a Kuhva ro hi bek engemaw zat stock sa ala omti an finfia ani Rajya Sabha MP puke vanlal venan NDA sarkarin namte nawzok te ta na thalo tor thil kalpui an tumin na takin adau dal zela namle sa ko himzel na theitop cha chunzom zel atum ti asoi athuthar thedar tu te akom na a he thu hi soin MNF Lok Sabha MP candidate puke vanlal vena chuan thlantlin ani chuan ramle namle sa ko himna turin theitopin parliament chung le pona atula piang ti turin a in huamati a ramta na ma lo lak na te chu mipuiten sherang turin adu ti asoi puvena chuan thlantlin ani chuan NDA sita athudon atia NDA chu Congress ke shwai UPA sarkar kaldan do lawanga intel khom anni awang le NDA sarkar made atangin ani atia adin to zinga MNF po atel ti asoi puvena chuan NDA sarkar chuan India ram chu mason na konga po achoi kang na sa a marchaka po mason na tam tak mo thein omti soin an sarkar le ngei don ti in atar langa state pachetan central sarkar ngen ngei na china omti asoi bokani BJP shrai to then khat zinga India ram Hindu ram siam tum anom nia sha thu soin puke vanal vena chuan na takin daudal zel atuma namle sa ko te naw zong te ta na thalo tor chet an tum chuan na takin adawdal thin thu soin a aina zoka an daudal zel po ala trul don atia a trul po chuan ramle namle sa ko himna atan NDA chwasan chu an party na shelo ati bokani MNF Treasurer Pularwat ki Machuan Lok Sabha MP Nilai Pusila Raw Sang chu Mizoram tan nu ma thatak nei to in akumala upad deu to awangin midang ti to zok turin party a ron thlen ati a party in candidate tan da non do viau ma se mi thatam tak ani awangin povena anda ti asoi Pularwat ki Machuan Mizoram politics a MP in thlan chu ruling chanvo alian thin ati a hun in thlaka common candidate te nei chawthin ni in ton in thlan lo om tora Congress in biak na omma se har sana sang oma wangin party malin ankal le zo katia common candidate an nei theitak lawa chuan puke vanal vena an ruat ta ti soya puvena ang chu party dangin nei ve se anda ve vekinarin om ti soi bukani Assembly Speaker Pulal Biak Zama chuan tuichong bial tu MLA Purasik Mohan Chakma chu MLA atanga ban ani lo chan tur soifia turin ashatir Assembly Speaker hian nimin khan Purasik Mohan Chakma hi show cause notice pe in CADC MDC doimoi daveng Chakma hne na tangin CADC CEM le MLA ani kopchung changa complaint don thu atar langa Assembly Speaker chuan CEM le MLA ani kopawanga dana bo chiat to
Purasik Mohan Chakma Hishaterin, the Mizoram State Legislature Members Amendment Act 2006 Achanga MLA Achanga Bana ni Lauchan Tur Soifia Turin Shatira April ni Sompanga Sang ni Somni Pali Ma in Soifia Turin Tini MLA in Thanthana Berakan Rasik Mohan Chakma Hi CADC CEM ni Chungin Tuichong Biala Changin MLA Tan Thantlina ni a CEM le MLA ni na hi achelkop me kani Mizoram Merchants Association Chuan Chief Minister Pulal do amahmu in Mizoram le namtan ILP board din ni seti in rotna an thlen ILP and call to board shan a hun le to thote ILP pek dana le pek to ten an ngai sak zui lo thin wangte an ILP dam lo ngai to zui la win sponsor to te la in an ngai to zui boxi lo jung changte Chief Minister ne na hian an thlen ani Mizo ten dan thata kan nei kum ni validity ILP namdang tan nei lei theilo tur te po namdang nei tam tak anom to thote an thlen boka Mizoram Merchants Association Chuan ILP renew lova omme me an tama wangin Mizoram in ILP mangasum ahmu tor po ahmu phalo hlea an ngaya dan lawa lo lut an tam tak lu tu ka wangtein ILP board hidin a tul hle to an ngaya ne Mizoram dan lawa lo lut namdang an tam hle tamea hemi te hian Mizoram hun shanga sumdong in dor an siame baka Mizo ming ho in dor an siama ironless cement zwara ngat phei chuan Mizo ming ho a vai dor siam hi dor somkwa vel ani to ania shat ani ti in an tar langa kan Mizo pui then khatte sumtlem te oma vai ne na ming ho tir to lo turin an nge na mi ma chuan hei hi Mizo nam shal na anga hial anga yani anti bokane khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e